aria Weru Wikendi. Ninkethe nkatho na nchune mutegere ro TV ambirigira nwithiritwe na Jumamosi njega ibwaga no tubakona kanya kugwatana na woni kiri Weru Wikendi Ithatu bitagwa NTINYARI KINYUA jija nijo twikirite urito tukubana arua kiri nteto chietu. Seneta wa Meru mithikari nturi kuga baini ya mukawa ja Leopard batere kuriwanikira ito na ntochio. MC wa Muthara KINYUA toribo kuria kari kuringira Raila kura kenda munyaeta na mbere kukara thirikari-ini. Siasa cha Tharaka Nithi kumataori gitari aruguritie manifesto yawe. Njema kumegiembe gutigwa na kithikiro nyuma ya kuremwa kuthika mwendo wao. Mwana nirio mathithio tukubona arua ni Purity Richa tukianjiria nteto chietu. Seneta wa kaunti ya Meru mithikari nturi na ariritio ugambi wakati wa mubiashara wa mukawa ja Leopard kuriwa thirikari kaunti ya Meru. Mubiashara ujura na ndikoti ugite abatere kuriwa chiringi milioni 500 ni kaunti ya Meru nturi ugite mbecheji batere kuma miukone ya gavana Kiraitu Murungi na munini wawe Ithatu. Augite bubu akinyiria meia ni jabairi baba na tija kaunti yonthe. Mwandiki wetu Atata Muthuri Muriuki na ripoti ija. Ndijwa narua Seneta wa Meru mithikari nturi agichwa gitikio ngavana ndene kaunti ya Meru barama mbunga South Imenti Kathuri Murungi orogichwa gitikio seneta kukurukira kiama kia UDA ni batirimene na kuriba igoki bakitharima Kathuri na mithika kirurombi bwite biao bwega etekera kubatharima no tuturiuga u yetorera Murungu baba na ria mutana na ria kirundu muthari tuge atongire babakuru baedekari na urumwe bakagwata baru mithika na Kathuri Murungi kirurombi bwa bwite baugira na Murungu etekeria Kathuri ya Seneta Meru wina imani na mantu jau atone anjara iguru kenda twitekeria nteto eu kana kuru baigoki. I'm happy kuthira ndina babu antu kweruari. I want to commit ati ngwataniro etu yotethia Meru utithia mina inia oivo mwitekeria itengugi eu ivo gwitekeria ngugi eu ambone njara iguru antu betu ambone njara iguru ndio bakiregana na utongire bokiritu aende na kazi yake aende na zio yake egangi ikewerwe eju mwicho twakyo de kuigwa nande inyanda tairiuga no Murungurune express kingangi tekenyamu gekega na ikaraga oreje ende kiumiraga utuku kiuma ya kinau na tu nyamutura tungi kuona na ntere tu nyamutura tungi tu changa na ntere na kekale. And I'm not sorry to say that. It is very unfortunate that you to welcome KINYUA staff collaborating in county bonete tongere botevoi nibeje bagwatane na mithikari nturi na Kathuri Murungi tufomu thirikari ya heshima irega heshimu Meru nereka dhije maendeleo kona chonze cha Meru indambo na bumnandi mithikari nturi akiwe kenine akethura gikia ngavana Meru Kiraitu Murungi kotini nondo ba mukawa ja Leopard njwajuri Meru Park nyuma koti kugitati Kiraitu na thirikari yawe bare muchunkura bengire miaka 5 ithiri milioni 520 mbesire kuringana mithikari nturi augite thirikari ya kaunti Meru tubiri kuria ini ni Kiraitu Murungi munini wa Ithatu na mwandiki munene thirikari iti babwiri kuthwa bakiria mbecheji kumemikone yao thirikari ya King'ang'i batere nontu botumira kifua na kiburi venga muchunko Leopard na bainga miaka 5 utie bwakarika reu barenda kuria kiumia ki milioni 500 ya 20 iyo chese tete kuriwa
utienda wa utembi na 520 million ikurewa ibokona kampeni ne turi tubesa to tureire cho itoba kwenda kuria pakaria na antu bangi ko next week twetete kotin kuwa mistake yero thitherie makosa yo thitherie na ya cost county ya Meru milioni 500 ya 20 kingangire ambecha siaku wena taitasi na county secretary na muntu ra onde no ntutengo cia Meru bwe tayari tu supportie ambare bwe tayari twete bokotin na nire nturi arenda kuthora ni saini kumakire antu nikenda kuregana kuriwa kwa message araugitwe no ntwena witikio akethwa kithuruta ngavana wa Meru akuruka ateko na murigo jwa marandu kwenda wikia na yonkuromba ndese nitakathuri yo we second petitioner ini kalindi de petition no number 1 kathuri we second petitioner na antu baba tu sainire signature sio support mbare Meru kana ward 45 MCS barabarungami na kiama ketu kya UNDA o twenda boye form bo saine die mwananchi wonde petition to support petition twete kotin turierie kuri wako 520 million na thirikari nikenda Meru batumba utambecha bwanduranga na tariki kenda murio yo nte kwenda kama tayo kuri milioni 500 rire economy ya Meru ikuite yabo kwenda kuthithirwa maendeleo ya sibitari tukwenda wikira ndawa ututeria na huiteria itwete kotin turungamie ruo rweku na bibarendete kumeria kirio na commission ibarare nacio cionde tuirungameria ariko nkiripotera Weru Weekend mbita muthuri Muriuki. MCA wa ward ya Muthara KINYUA Toribu na arikitie siasa cha giteke mutongere wa Nthiguru na aria orete akariba ntere kuringira thirikari Azimio kura akiuga Bukagu na kinya Minister Peter Munya ni wa kumantere ukagite no kau na arirete thina ya wagi bobia kuria guntu guku akiuga korotwa ni ruangi rwa kumenyera nyomo cha kithakaniru KWS arugite bateithagiro bakire akari kinya kethira ni nyomo ciao cithagira ikithithia winyangia bobo tuketha tugikuretera report nyuma ya kagita gatikuraja ateta na mbere na nteto ingi na ndikire ndionga ya njore ya UDA county netharakanive gavana Muthomi Njuki nekirite akari mawira ni mwanya na kuwa kathikiria gwikirwa kwa lami barabara ene ya Kangoro gwite ko kuma mweri wa September achoka kibindi ne kabiri nongerete akokire dispensary ya Kambandi na ya Magumoni ikinya sibitari Cherebo Fonkroki kaborio ije netita na mbere kuendea sera cheke make UDA nyumene gavana Ujo nethirwa amona kia mabange ba UDA bagikinya mambure ne jamarimba ntere Cheruma. Martin Mugambe na report ije. Othenya we munthi mbutu ya atongoria ba murengo wa Kenya Kwanza aira tindieri maka irikiri gicigo mbunge kia Mara gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki gwakithiaga na mbere kwivendia wakinya ntukwira bayano kugore mu mundani rwage utikabithia mutaro no riko wa UD mukaga na ite itano baundu betagwa Mara cia UDA mugachoka muongerere MCA mangi mairi marametagwa nominated kaborio ino ya kiama kia UDA iraringa chiachache kiama akiri gonto mwanya kiri gicigo mbunge kia Mara bakimenagiria mutongoria rwangi rwa Azimio twera Odinga ndogoria na bange bakuwa ni Azimio na muntu baguona kerwa kionje ni bagu nitukulikanira muntu ategeja kuendereria atere atenio aringa siasa yake ndi atakwenda kugaria kwa kagera mbeca no wakana bagu baguona kerwa kionje ni ba Tiga cia Raila Odinga na rwangi rwake rwa Azimio baraithukira nkinya tongoria barwangi ruru rwa Azimio na barabange bakwenda itebiu byao na byama binge nkorani bagonto nibo bakwata na riu bakareke ni badira upinzani na UDA yeye ndiye atamua nani ataandika ndakaji yetu ni komia ni sawa kerwa tebonde it is nobody ula kerwa eke kazi mtaani bala alikuwa bakoro na bala bangi barandiki kuri antoma chaga mocha microphone kuambiriria mbere nkinya mwisho ni Muthomi wa Njuki ni kare kwa Mbiuki ni gakuota no
atongoria baba bari wainu cia Kĩirũgũ barauria karigo tumira matanĩte cibitari ya Kĩirũgũ matanĩtĩra bakuga ibekĩrĩte into na nkinya kũmĩbanga bange kubi na itandende gwene nkinyu tayari una matiresio na merengeti. Sasa tafadhali hakuna kulala tena, na ningkuona itanda inu ikuleta kamurugutira kwa hivyo tiwawe na wasiwasi ira ndaka niitige wasiwasi niciambirie kuonekana ni matige kura matanitiri bariku kuma mbari cia Kĩirũgũ barathungira kanichania Kathore Kieru mara cia chagwataino ithire na mbere baragwatana na murombi wa giti kia mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi twe Susan Ngugi wa Mwindu twe no tha muno uguta bwa gutworiri ndegwo ugana ara mabatire matikuoneka masista matikuoneka auga twe chiomia muno na gutwambio urere turaperirwe kinyagete kia deputy president nondo tutikwenda gutwambio urere mbera mwaro yo noge nguo mukathoreki torothe murano tariki kenda mwerwe nana ndinara parliament na ngoso ciarageria kiathoni wa gikuya kanicha igukuri na murombi wa giti kio bunge kiri gicigo bunge kia Mara twesa mikamunde ura wano atatigwa nyuma akiri cia chaino Nala university twaragia umake gutiolongo bwethwa bulio na twethagwa tukiraga antu mauntu mai makinyaniru lakini uko siasani turendereirwe nulongo wake bwethwa buli na winge leo thenere leo ni atesami atena kirathimo kiolongo kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo bunge kia Mara mbitawa Mateni Mugambi Mubunge wa gicigo kio bunge gia StarTimes no rokurira giti gia seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi na amenerete bunene miari ya gavana Kiraitu arintere Chigembe bubu ni nyume Kiraitu kuria karibantere kuringa kura bwega atatigwo me thirikari akiwa giti gia seneta na gavana no gite rutere rumwe Kathuri nandi na amenerete migambo eji araugite ni mumiru kuringa kura na nuo kumenya urabatere kuringira kura na teatongiria kuganare itebegeta mutugikare na ripoti eja tutikwandeite giti gia seneta na gavana StarTimes na kwa Kathuri Murungi na tute mabura tui mwende kumwana hapo eteatea enda wewe itu atomegembe yokie ni mwana wenu waja botolete na alimenti tumugwate njera tumujogere giti kienu tutikwenda kuwato icerumi na ndikirieni mnaweza kucheza na hii mchezo muonege mbere a completely absent kuri siasa cia Meru kuri mukaringa kura iji kinya gite gia seneti kiure kuri mukangaratana mujoge gite undu abogeta Kathuri Murungi no abogeta wachokire gite ondi yetu ya abogeta we kuna mchezo wenu hapa alafu uchoke buga itabio ndietire ku abogeta na makosa ninyi mmefanya nini mmefanya ni migambo ya mwandiki munene wa kiama kia Mbasi Mugambi Manyara iregwa timbaru ni gavana wa Meru Kiraitu Murungi ntuku mwake kurukite mirige negembe bakiuria kariba babaraga kwimenyera na kuringa kura na ume gitikia gavana na seneta biobire bikuma gicigo bunge ya StarTimes wandini abogeta West na arani Kathuri Murungi murweri gitio seneta na kiama kia UDA na Kiraitu Murungi murweri gitio gavana gipindi kia biri na kiama kia Mbasi baumite nteto iria nandi Kathuri iringirite guru akiuga Kiraitu atinenya kuthurana aria atongeria bakauma igwenda kuga Kiraitu Murungi atena uwezo wa kuthurira antu leaders na atena uwezo na gethwe na bu no tujanare andikuwa kiuga wore ndi gavana na umite abogeta gethwe na uwezo wa kuthura leaders wari chithura bila kupingwa no tunwe we na issues ira nyingi muno na ira chibati ku addressed so one thing that I know Ameru bakathura atongeria bao na tutikwenda atongere bathura no ntu ibantura fulani gaba umite iria fulani for example mithikari nturi atikuthura no ntu imwigembe far from it kinya tho ikundi ikweru ikirei ntegwitikia niyo issue iria ikwandireswa mithika keje itegwikorais Ameru bonde na ng'anania Meru yonde gutwika gutimenti gutetigania na gutigembe Mukuruki Kathuri akiuga wona thurwa kwa seneta wa Meru na mithikari nturi ari gavana wawe bagetithia Meru bwega akithumbia utongiria bwa Kiraitu aria Kathuri ugite nuka Meru banogini wathani bwawe ambije the current regime ya gavana Kiraitu
already kando na gutembati nontu Ameru ibanogete ne regime eu nontu ituragia muntu ungi isiazira chami I and myself na siasa icho tukwenda kuthiria turenda siasa cha muntu wonde siazira gutegera muntu wonde na itena ubaguzi na inkuitikia kiri Meru kwanza candidate yetu focused na tuwaitira antungu gibwega kuma gicigo mbunge kia Southiment ngiripotera nteto cia Weru Wikendi kwa ritwa ni Mutugi Kare. Muruiri giti kio gavana kaunti ne Tharaka Nithi na kiama gia chama cha kazi Felix Gitari Mbiuki na arugurite manifesto ya NTINYARI cha Kathwa na Gitari na ataririte mantu mwanya mwanya jara thirikari yewe ikaingia jari amwe na wakibo barabara cha kuthia ugendi na kinya iwanda kenda kinya gutigira ngugi ni kuonora mwandiki wetu Anto Samuel Geshima na gutwa chikinya. Kiri kiatho kira kiruthiritwo muci munene wa kaunti ya Tharaka Nithi Kathwa na Felix Gitari Mbiuki na twikite wa bairi kiri arwiriri giti kia ugavana kaunti no kuruguria manifesto ya utongoria bwake ajite kuthurwa mweri wa 8 mwena mantu kathumba maramare kiri manifesto ino ira iri na mpongi mugwanja thirikari ya Gitari na munini wake Samuel Gaichura ni kwirigirwa kugaiga gataria wa kira mwanka shiringi milioni 40 na wakira wadi cha gutetheria kiruthi mbere ba wadinu milioni kote ni kwa mwaka ni kenda tumba kukola tukiruta kauli wetu kwa mwaka tuko pamoja watu wetu pale kenda andu metu everyone masinani maumbe kukulwa makia sesa gambeza na ino ni tuko menyate kutiri tukakeukereku na tika undisiere ina kusumbete ko anduja ke tukakeu Nkruki thirikari ino ni kwirigirwa kugaiga gataria mbia cha gukiria athithia ba boda boda fund iria tukafandi na mbesa mwisho wa mwaka nikenda boda mambo kwa maina tutaka bank ya kulomba mbesa nikenda mambo kwa magite zakia mantu mangi marama ekiri toekiri manifesto eno iwakibwa iwanda uremi amwe na gukiria michetho na talanta kirimbe ombithi maikiria bakatiba kaiga kawas machigia kanopika anjo no makanorongo akadia kaiga kenyosi machigia kwende kanopika anjo sida sawa ukadioka igira mwarwa ku sarun na mwingi bawekera kiongeza ya kadhi thirikari yetu ana babu otie mwana ukariwa ugoti bwa kanjo mwangare bakegwatira nkiripotera Weru Wikendi kuma muci wa Kathwa na gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima Kathwa cha mwanya kirego mutegerita na mbera kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagitati kuraja na nteto nkuruki okebebia mutambo Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunchi kia 25 kia mbecho ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku.
kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Ugwata nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Eza toko odhiri mobatu ja kujonda shopping aja Sayen supermarket na arua. Twe na deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyirie mukojo waku. Itwe supermarket ire tongerete Meru na ntura ire yakwe. Aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro. Jaite na metha cia gutumira nja no bici, intobia stima, intobia kuruga, ngushe kumatake na ndegoro inge, into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia, bakery ya migate na cakes, butchery na binge kathomba. Twe na parking ino karia na enene ya Ntubonde. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Araniria natu na arua kukurukira 0114 697 050. Anto beto bakira ngondu bita wa Jennifer Kakankonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekoro mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisa bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingere kureku tukuria akira ngondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntomeri ya kuta eje ringa thimo namba 0705 247786. StarTimes brings you the most comprehensive family entertainment. Love, betrayal, and conspiracies on new Swahili drama series Fihi. Unscripted reality show Kupatana on Rembo TV. 2022 Women AFCON Finals on World Football from 2nd July. Kids entertainment on Toonami, ST Kids and Nickelodeon. Turkish dramas on TDC Channel, Brothers Season 2 and When Love Burns on Novella E+, movies, documentaries, and latest news updates. For these and more, renew your StarTimes Classic Bouquet on aerial decoder for just 899 shillings per month or Smart Bouquet on satellite for 999 shillings. Jibambe on StarTimes. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathomba, Kenya yonde. Neontopamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotu lingere thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Munene wa ngabana ni baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe.
ibwanene bakwa inyi muritingwi wenu kithirikari rekirite gavana atwire akario murungu munini gavana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo gavana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi very close baki family ki biashara na into kingi. My promise ki baubi mithikali nturi arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginiti ntuku ira on first come first served basis mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuku fulani na mundu uroke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance yana utwe kubombuki the appointment no ndete hospitali ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kankwenda obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabana omiru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki 9 mweri wa 8 ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana ura mithikari nturi ura waruru kumiru. Katho cia mwanya kirigwa mutegeri gwitana mbere kurumira nteto chetu tugicokera njemwe ntere chegembe nitigie na munoga nyuma yawe kuremwa kuthika mwendwa wa uria wathikurirwa bimya bika ibithirunja eje iruga nyuma ya mwende juju wikwandene nyomba ya gwikamira nyambene level 4 na ndi ni baremini ngarama cia kumijukia kairi na kumuthika baugite ni bagukurukira mathina ja mengi jario jamba jwandene anje una nandi kiromba rao ni kumba kutha bagitethirwa kuthika mwekuru uju akariba bantu ya kandharia kandhiari kiego yuandini akiego yantobochio bojuri twe ne kwithikira gukunene bari athira ni mweri ndoju thiri batiumbite ikuthika mweri jo mututigi mwendo wao akumenyekana takainda uria mweri jwawe jwathikurirwe ni thirikari nture ni akasarani gembe no thigukiri kanaga ni nyuma yawe kuragwa na kuthikwa ni mwana wawe wa muthaka wa miaka 52 na muthie ni nyuma ya kuthikura juraretwo mochari ni hospitali ya Nyambele bofo mushine o maua mama okwita yawo witokainda koragirwa imuthako noragirwe bwa kimongoro nare bwa giute na twonere gitv Weru ni wita gwende twamenya na rira twonere gwatuika toroibu mutono ine sunge netero sega na arasega gwatuika muri uyu wiko mosari muthaka gwato iko kamweline na itwambiririe kuyukia atue kweria usema ni musiu tugenda tweria wokwa na rira twererio wokwa genda tuyukia mwiri yura tuya kuthika twerete kamite ka turemeta na tukuthiria kibindi kya mweri umwe tweta tura mama na kwenda kubuthio tomate mu ndene kiume kimwe kwatuika kukwithira miti kwatuika miti nkuvana miti kwatika tipi konenka muchango yutingana mpya yukunereria rita juri kionaniria kia ukia buria akariba bali na bu na bagitie ugite buru iromba yao na ndini kirithirikari na antu bangi endinkia kubatetheria kenda bomba ikuruke muri mututi mwendwa na mami wao kainda ringana noro twereti buru na kweria kumbika buru twereti uchanga mbeza itatu changite mbeza saiti ngiri ile nyoko lelie ukurere ongora kuira nukuona bitu twereti sanga ingwete taka kunde iguluka ngirire na ngirire icio no cio kunyua sai na no cio kura sukari ria kamite therese mana ciariku na alafu ke family ina thina muno no ntumuguru we na usaitie banana na kinya wengo mamoge wengo kibaro we neta ya ntuku ya manele na no thai ne we ntubitetie metunini watu kende kinya bira bigeza bikioneka wengo no kwa gaura kamutu anto atirara na mpara na manele yareku yara ya kamite watu no ko wengo atumira manele yareku bairwa to kwanda twenda bututethiri mwekurujo au memosare kenda no baba ona thire mwekuru no kuona na kana ati gutethuka mukona mukuru no na thuki maguru na kinyata eka ona bwega
no twitethai bonthe baba kuromba kura baya baronga manene mucio uyu wecunge kuma Makiroito kuma bakawira Mwangasa Panjoni po bakinya bamoria na bakimathi na balintore bonthe kabisa bagire kuya kuburu. Dennis Mugendi Weru Wikendi ntuleni akandharia kandhiari kiego yuandini akiego ya Ntobochio Gembe South County ya Meru. Ora wa merairia matagitikia mubunge wa Weru kaunti-ini ya Meru mbere ya gukinyukira Elizabeth Karambuka ile mieno esaraga kino ugite na kuma kwa ni Felicity Biriri urokurira gitigi na kiama kia basga ki ora nandi ati guchwa gitigi kinya kiriku ugite na ari kamitini ya gutegera utumiri bwa mbecha cha kaunti ira ugite kuri mirandi ya tejaniriruwe na ingi yarega gutegerwa ura kwa abatere na no ukigina kia mumiru kia urire utheri nandi aruga Biriri nombita kwithirwa akimumakania nontu noe warungamirite ngugiji na kenda umabotekerie kwithobu kiumira. Onde MCA ngoge kwa ne oversight na nara kutegwita boega no mwanka nkauga despite kwethora isia senatori no mwanka Meru nabo bamenye uma na ndemwire uju atomanire uga after politics yakandira nani ande mwire after politics yakethirwa achereri mono na akethirwa kwa inya irrelevant ne jandire nani thai na ndire na fact nonto abaninde ndire nawe na facts na gutege nto kinya kimwe tukwira Mumeru kiorongo turi aria uma bora tukumenya athithio ore akenda no indi akathirete ni life ye kwambira kandil nani ishueu nte kumenya kandil nani atia no nto mwankira thai nde mwire migambo yawe imejokirie no rito nke ya kuona thina njirene kana nyangare kwa kangarwa njirene kana anything it happen ke oni mwankira thai Madam Kirote ukethiro ukahold responsibility emantu jawuwe iwoga kamatajo na ekethiro ere uwe na kamete na mbethairo ndi member ya PAC kana public investment account nije mantu jao majara maingi urathithagia nontu igora rungamirite investment chonthe si account na igora adulaga tweja kire petroli ere au ya account okunenkerwa yo echa wa mbondi eu twire ne ati ekarire eragwa na munya na atigete ekirana na antu bakenyunya maguta petroli neria igwa bati kwithiro kieresa Meru wa bera atiri ibwengere antu barabariku ibwengere muchonko uria wariku na bwengana barabari taga nguge hoteli neu ya Endeni Rock na ke katikati ya mantu jonthe kwina mbesa cieteru aja 330 million na cio kauga atiri ibwarire nonto itwathingatetie mbecha inyete cionthe cietere ki mucunku uria kwina mbecha imwe cietere account-ini ingi tutikumenya nacio nonto ciari nya cio anda bondi weku utebati kuthura kwa bati kumira ukauga mbecha iu cietere ona na ciathithia ona nyombera yakirwa ga koromone na koromone tuyi public land nyombera na joe gwako gatwira bure agi atia na mbecha iu cietaga na no kiugo kwe muntu gagukira uti muntu gagukira nontu icia senaturi na Meru nabo no mwanka tubere uma mamenye muntu ukuromba gitei muntu kari nontu urenda kuunda public office na mbecha cia ekurubetu ukia kwithirwa mantu jujo ndenda gutarira no kurema kumanage bwega antu betu batetheka ba Meru ntigwete kinyone ngero gitikiwe wete kia uma ni representative dene Meru nyambesa cia antu betu cia ekurubetu by safe na ntigwete kethera ikaba kinjira ukia kwithirwa biu nenkeri already bie na doubt na bie na queries na onde ti queries ciejete nyinge muno kamitene ya PAC nya yuto akunenkera nya ngafto inogwa nayo na ikio ntutu kwenda Meru bamenya uma na bamenya na ara njarene ira bomba ku land injarene cia muntu uriko na injarene cia muntu Akariba kole ne Gembe North ni bagotatanikira bakuga ni bakareta mndune wakagitaga kanene batina stima kinya kwethira uri na transformer ira ye kiri kuma kibindi ne kiora wari mujumbe wa Joseph Tiro akinande ni bakuromba be kiro stima na kuingirwa wira ne bubu Nicholas Chabari na ripoti ije transformer belegene no kario kana nkia batu atongoria batu ina batu tubenda batu ambesa turenda mutongorio aturitira ngwe tutekwenda mbesa
nonto ubagutwika akari ibantura ya akolene baithiritwo bakinyamarani ya kwaga stima kinya gwethirwo bakara baraithiretie transformer ira yekiritwo karibu ona ntura eno ya kwao no ende ebobongwa nkoroki ya mianka kathomba kuma transformer enu egwikirwa batona stima kinyete emichi yao thine tone stima iyi nonto stima ici na miaka ndi yo mwanja tuwekirwa kibindi kantwaru aki orane ira wa transformer ne bandia tulamwa na testi banda yo testi ile ya rutwa ila kama to ya sogwa rengi o la yikingi abite to tuika patu tuibaso ne yo tuku tokore na mwene musia ento mungu atoko yo tuku no bati ku ya muthanyo ka yo mathina koge yo tuku tukaibwa no kale anu kale tunaomba tufanyie kazi kwa kuwa ndiye no tudhurire utesitima twina cio mesie batu tusola twekirite muntu acia kinya bebute febu kuria sola airara kiunduni ka transformer ga yaka kirwara ura na yaka kurwa ringi na tutona stima mwankaru ari mono kwa thoma ni itu mutongorio twatarire awire we nao atalomba kura wetu bienda wetu niko meiba bariare na ibo ntuturombo utongorio boto bosensie na rukiri ikingi aye transformer yakirwara nikethirira nde yani itekirwa ute muntu zambaziro stima inyomwe nture to yakolene ende eboba liuga ibareketie na kuraithiria kinya mutongeria uratongoretie egembe nothi nonto bakwithirwo we itakata kuba makira nonto kaya kwithirwo na kuba makira ao bateri kwithirwo bakinyiro istima bariuga no monka baithirwo bakigaroro tongeria tabubu nonto kira bakwenda ni atongeria bara bakathi na mbe na kuraithiria mathina amao na kumathiria mutongeria to thurite kwambika akeyo turomba ringi batu na turombe tuna atoreriti kingi na twikirira umucio teka kuore miguria kenda na betu bomba guthoma asingisire ate kuthiria mirandi ire mubunge onge na mirandi ni konsoje tekere muntu atikina rira itire kwiyeke thirirwe mirandi ithawere community ka ithawere muntu no ndito testete muntu ringi na tumutesta ringi akurema itucencie utibwo tukona ya batu utongori batu bo ithu ndora musagithire mathana kuma ntura ya kolene Gembe North Betan Class Chabari. Nyuma ya biashara chianto cha mungana ja mamilioni kuya igoro embo nande biashara baba mwene bambirite kuriukia ngugi ciao na njira ya guciakira antu angi aguciritira ni arabangi na babonekete batinogete na kumana na ikarikari nande county commissioner wa embo norite kinya kari gwikathiere untu bubugitaga iro nande nerita mwaniki na report ije. Muthenya umwe vuva ya mwaki munene kuvivia biashara cia mamilioni ma mbesa mwena wa Shauri tauni ya Embu riu avuri biashara aya ni maratariria uria mwaki uyu urambiririe na uria uratwikire wa gucenjia miturire yao na gikiro kinene kuona avani vo mararutaga mugate wao wa muthenya. Jamrik Mugane ni uratwereria uria arageririe kurugamia muthigari uria urambiririe mwaki uyu no atenda na twika wa kumwegwa wanathengia yake kuona ate gutirae na andu mararutaga thagathaga mwena uyu wa Shauri. Muborithi umwe arabotie gutonya ngitira ya gutonya thoko aroka okite turona ni tia gas ya gwete ndiramwira ndukaikitia gas tondu guku andu mena thayo na are maraikia mathigani mabituka riu ongiaragia ndirona ikie mwe iratonya gwako workshop na nundu wa smoothering na adhesives ira cie guku thiine thinners and na rangi na foam sheets na those are metals that are flammable mwaki uranjia na varia avuri biashara ngurani maratwerithia athara nene iria makoretwo makithie kumana na mwaki uyu varia engi ao matese kuria magukorwo makiambiriria niguo gutwarithia na mbere ringi muturire wao no ati wana kuri uguo amwe ao ni maronekana tayari mari ambiririo gwaka ivanda ciao ringi marongoreretie kwambiriria biashara ciao uceru wothe ya indo cia kwirira vile cia store na indo cia ngiri igana mendagia matunda na iravere sonto tikiro na votire kwetharira na kura na stock nginyagia ingi ya mundu wanguo tuturathirerwo guo ngo ni vara nginya mamburiva mama mbeu ni namburiva ya inya mbeu vara na mixture indo icio cionthe ni almost 500 ngiri magana matano ma 50 na speaker ira nyingi wana kathie vara ngikuonia ni ukona ni indo ciambia nyingi muno tondu gutie speaker ya nthi ya ciringi ngiri kuma 20 and above utete na container twikarite guo tania bugu ni ari na
macini cio iavangarire akwa icio mveu na kurari na indo ira ku furnitures mbao cia wothe 180,000 ngiri kana more yaite kuthie ngiri magana mairi indo imwe itangivota gutarika. Mwenari wake County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Ndagitari Edison Nyale ni uravoya makambuni na mvonge ngurani guka gutethereria avuri biashara aya niguo makorwe magiukirira ringi na gucokereria biashara ciao. Uweze kujitokeza kuweza kusaidia kuona kwamba tunaregesha tena kazi ile ambayo ilikuwa inainua uchumi hata pia inainua maisha ya wengi, kwa sababu nafanya kazi mmoja lakini nyuma yake kuna wengi ambao wanamtegemea yeye. Kwa hivyo neta mwito kwamba waweze kushirikiana na kujitokeza. Red Cross pia kuja pia utusaidie hata pia kuassess. Red Cross uko na utaalamu kuja uweze kutusaidia kutathmini yale ambayo yametufikia katika mahali hapa. Wauguo Nyale ni urauga ati uthuthuria ni ugukorwa ugikwa niguo kumenya kiumo kia mwaki uyu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gikundi kia nthuki mbithini bambirite gikundi bagweta Meru Cancer Service. Gikundi giki baruga bakiambirite na muoroto jwa gutigira ni bagutetheria antu barabara na murimo jwa nyimba jura kinya jonekete gutabarikia kaunti ya Meru. Giki kia Meru Cancer Society nikio turiaja narua ku launch nontu nitukwenda antu bakimenya na bamenya kuri na gikundi giciritaniritie gutetheria antu. Meru Cancer Society twamembereria nikenda tugatethagia aje ba cancer na kenda tukaomba ni kunyia the number of cancer cases in Meru County nontu ni chinge imono. I understand kuringana na our research at Meru General ni kuga kire aje igana barabara bejaga kire Meru General aje gana turi na aje 10 barabethairwa barina cancer. Weru TV ibwega nontu bwa gutu support mekaso support mashinani free medical camp itukumba gwitaniria ngugi turi amwe na murungu abutharime na TV ya Weru gutingijayo. Twambiririe gikundi giki turi antu baka imono like antu mugwanja. It was a WhatsApp group grow mpari tukiriongagira antu ba cancer direction the chia our county na twina nyamwaji omwe muthenya jwa narua uria worete cancer kuringana na uria twamuthingatiririe na tukere nyamurungu ibwega na kankuria antu bonthe o aria buri mostly men bukauga ni desi bo baja wi cancer hapana ntomba gwikira ngui kironda kianda yake ambariria ndamwanze kwenda kuringwa mbica mbira jojo karingwa na kirimi witwe ambe awonya karingwa mbica karingwa kabwarite kubuo kwenda ndamwira ye na ndio ndaremete indetire ndia mama sibita indeta kirimi ya tumwa Kenyatta ya jandero ikaza na ndenda kirenda ya tantatu na ndora kironda imwira yake yote na ina na bya koya ndio biona mtu inda tumere mbecha kiavira tuenda jeto kwende nyaka huko. Nikiweza kurudi bunge tena tutaangalia vile NHIF na serikali inaweza kukawa all cancer treatments, na pia tuangalie kama mashini zile kama ziko Kenyatta University Hospital inaweza kuwekwa kwa kila regional center, isikae Nairobi peke yake, kama ni Meru iwekwe, kama ni Nyeri iwekwe, kama ni Kisumu iwekwe, Mombasa na big centers pale kuna high population ya wale wamepata kansa ndio ziweze kufanya kazi. So ni jukumu ya serikali ile inakuja kuangalia vile watu wetu wataweza kutibiwa bila kutumia pesa mingi. Akiama ba UDA kaunti ya Meru ni bagunikite na moritani jegi oringi bakura kiri antu bakuru ajandene kaunti ya Meru ni araba ugite rwangirwa kurungamira mianka ni ithurano ABC ne batere kuthithio ntububu indi tagita akiama baba baugite bere bagetana mbere kuritana mbeu mbithi mantu jegie oringi bakura. Muthuri Muruki na ripoti ije.
nikenda gutigira mwingi twina umenyo kimantu jegi kuringa kura mujwana arua batongeretwo ni kare muteria urotwa kitike MC kurukira kama ke UDA ndene municipality ibombito trimana na ikundi bia kuru nikenda kuba maritano kimantu jegi uringi kura tukwithira na training ya bamami betu ba municipality turambiritie goro tariki 22 arego turombiro trimana na ekuru 800 kenda tubathithiria training niki babati go participate ke kuringa kura gwa tukwa tujiti kuringa na kintu kia biere nonto bwai kuringa kura gwe tumi. Asante Mheshimiwa Caleb, iko train wa mama, tumeshukuru sana. Kitu moja imenifurahisha kuhusu hiyo training ni vile tumesikia kuhusu watoto wetu kukula shule. Wamama wengi mtoto akitoka shule asubuhi, akitoka nyumbani asubuhi aende shule, uko na stress, utijembe mwana ukwa karea. Personally ndeterete IBC umara yambie gwitana community tourism na gitumiga kuringa kura, lakini tukugwa kwithiritwo na mwanya nuntu batumara bathithia mantu jau. Kwa una nditha iji thatu tumarite twitangugira IBC batikuthane gwita. Kwa tukwira IBC tiginyi kumama ki ngugi yao bokire community ni kwenda information na batina information. Na nani moroto jwao ni gutira ithurano bibi na thiri no tukagitagara kwina ndoa ekuru ara na ntobera bena mawathe nibo bitha bakiringika muno atongeria bara twina bothai itukubera bedrwe be makini no ntunya bongwa bena twana twao uri atina kana ena aciari na ena aronyina kana atononyina ikenda bukaringa kura china thiri iyo tuguchwa igita riri ikezi kwithirwa mwekuru akauma na kana kawe gucoka kwithirwa indwa ikarugwo tithiri ikethirwa irio turenda kwithirwa na thiri buru tutikwenda UDI ikora wa nontu bafujo ire citura kwigita ria siasa. Amno bubu bagwita bageta na mbere kinya guta na mbere mbithi mantu jegithiro no biena thiri tukwithirwa na muchemani akoro jurari ne kuru 850 kintere ucho ijiri na nayo tukuthithia jungi jukari ne kuru 300 na tukenderi kuthithia michemani nontu next turendi gwita ki kiuthurano kia nande akuru na ndaka nontu ituku feel the community must be part of what is happening. Ngiripotra Weru Weekend betabuthuri Muriuki. Utokere nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatana na unikire Weru Weekend tukubana tugwatanira kairi kintu cha Weru Thaa mugwanja ntukia rojo betagwa NTINYARI KINYUA munaniri wa mathithio kari Purity Richard eta na mbere gukenera mibango ya Weru TV.